nastavku pričamo malo o ljubiteljima sporta, pričamo o nekim finim krajevima u kojima kad ih posjetite prosto morate uživati. I u biciklizmu morate uživati i u ugodnoj šetnji, i u branju jagoda šumskih, i borovnica i svašta nešto ti ljudi mogu vam ponuditi. O čemu je tačno riječ zna naš dragi kolega iz Foče. Sa Fočanskog gradskog trga do Rječice smještene na 436 metara nadmorske visine do 9 km udaljenih pješčanih piramida na koti višoj za 283 metra. Na ovoj ruti i mjesto za predah pored izvora pitke vode. Turistička organizacija Foča uz podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske pobrinula se da putokazi vode do cilja. Biciklima su se vozili i Gačanin Velimir Kandić, Igor Mučibabić i Vladislav Mikavica iz Višegrada. Odmor na pješčanim piramidama, fenomenu koji raste u obliku u kojem ih vjetrovi, mrazevi i kiše ostavljaju da im se divimo, poput italijanskih Dolomita, Đavolje varoši u Srbiji i onih u Koloradu. Ova staza zadovoljavajuća, samo nismo baš naučili na ovaj neki makadamski put. Većinom vozimo asfalt i biciklizam, bavimo se taj. Međutim, bavim se već ima 2 godine aktivno biciklizmom. Nemamo taj biciklistički klub u Gacku, nadam se da ćemo ga osnovati, a eto, i zadnjem druženju. Evo, što se tiče pješčanih piramida, vjerujemo da ste gledali na televiziji i na filmu, a kakav je vaš susret sa ovim prirodnim čudom? Pa da, bio sam upoznan sa tim prije, ali nisam doživio lično to. Mogu vam reći da sam mnogo zadivljen i fascinantno je priroda. Nema riječi. Staza je srednje, da kažemo tako, neke težine, nije toliko baš napora, moglo se voziti, a lijep je ambijent, lijepa je priroda okolo nas u stvari. Evo, što se tiče pješčanih piramida, ovo je prvi susret, je li tako? Pa zaista su lijepo i fenomenalno i stvarno, nisam nikad bio, vidio sam na televiziji, ali je još ljepše ovako živo. Sviđa mi se, nema mnogo saobraćaja, priroda, ljepota, sve ovo super. Kakav je susret sa pješčanim piramidama? Pa, pošto je ovo prvi put, mogu reći izvanredan. Mislim, stvarno ovo nisam do sad vidio ovako, iako je to u našem okruženju, ali zadivljen sam. Od piramida vozi se prema hramu svetog proroka Ilije, smještenog na uzvišenju iznad rudarskog gradića Miljevine. Ugodno mjesto, okruženo borovom šumom za odmor. Dobro posložene misli i volja za uživanjem vode vas preko Miljevine do krajnjeg 20. kilometra biciklističke rute iznad fascinantnog odmorišta kod vodopada Oteša. Među biciklistima za medalju uspjeha su i mlade snage Aleksa Ivanović i Sergej Evčić. Uživanje u prirodnim ljepotama i vožnju biciklom preporučuju i svojim vršnjacima. Bio sam na pješčanim piramidama, nije mi prvi put, ali ovdje nikad nisam dolazio. I bilo je teško na početku, ali sad kad nizbrdo se idem. Hoćeš i dalje voziti sa prijateljima? Hoću. Prvi put mi je da ovako dugo vozim i dobre su staze, mislim, za sport. Jako je dobro ciklo i... Izdržao si, ja? Da. Da je ova biciklistička tura idealna za rekreaciju i odmor potvrđuju i oni koji su je više puta obišli. Bilo je super, nisam prvi put, ovdje sam duže vremena vozim po ovim stazama. Bilo je super, vrijeme nas je poslužilo. Za neke srednje rekreativce može. Kvalitetna staza, ide sve kroz prirodu, lijepo je, lijepi su vidikovci, pogledi, tereni.
čist zrak. Šta preporučujete onima koji bi Pa htjeli, mislim koji da se misle malo doći? pod broj 1 ispravno bicikl. Zaštitna oprema i malo treninga ne bi loše bilo. Tako da mislim da može se, doduše imamo neki tempo, tako da se može znači doći se nekih par sati. Može. Što se tiče biciklizma, kažu da je sve atraktivniji i sve Pa eto, unosniji. mi već smo u snimanju tog našeg kluba, pa eto nadam se biti sve više članova, i mlađih i starijih, tako pa vidit ćemo. Vrijeme pred nama pokazuje. A sve one koji imaju viška kilograma, šta preporučujete? Koliko je dobar biciklist? Pa vrlo dobar. Imate primjera tu njih koji već gube kilograme svaki dan, tako da vrlo dobra aktivnost. To su samo neki od razloga zbog kojih je sve više rekreativaca, ali i turista koji na odmor ne idu bez bicikla. Oni koji su na vrijeme shvatili lekciju, važnost vježbanja, uspjeli su i da okretanjem pedala dovedu svoje tijelo u bolju formu. Foča ima idealne uslove za biciklizam. Imamo ovu biciklističku stazu, imamo još 2 rekreativne staze gore prema planinarskom domu, a i što se tiče biciklističkih staza imaju i markirane biciklističke staze u okviru Nacionalnog parka Sutjeska i očigledno je da je sve više interesovanje za ovaj vid turizma i sve više ljudi koji koriste bicikl kao prevoz, pogotovo kad se radi o rekreativcima. U našim infocentrima vrlo često biciklisti dolaze pa pitaju kakve imamo staze rekreativne, profesionalne, koliko su markirane, traže njihove mape i uglavnom je najveća zainteresovanost upravo za stazu u Nacionalnom parku Sutjeska. Obzirom da je trend što više se koristiti aktivnim odmorom, što više štititi životnu sredinu, zatim sve veća popularnost avanturističkog turizma, sve nas to upućuje da je biciklizam u tom svojstvu u velikom fokusu interesovanja i da se broj ljudi koji bicikl koriste kao prevozno sredstvo, a posebno u rekreativne svrhe, dakle broj zainteresovanih sve se više povećava i sve veći trend i na drugim lokacijama se stalno uređuju te biciklističke staze i to je definitivno nešto što ima perspektivu. Za kraj priče o biciklističkoj turi, koja, podsjetimo, počinje sa tačke smještene na 436 metara, a završava na 738 metara iznad mora i prizori koje ne smijete propustiti. Istina, neuređenim puteljkom vrijedi se spustiti na ovim vrelinama do mjesta gdje je očaravajuće osvježenje kod vodopada Oteša. Vodopad visok oko 50 metara uliva se u rijeku Oteša, pritoku Bistrice, koja se u jedinstvenom lancu prirodnih slijedova uliva u Drinu. Dok je vodopad u ovakvoj ljepoti, vrijedi se odmoriti i pluća napuniti osvježenjem, kakvo se ne sreće ni na najposjećenijim turističkim destinacijama. Priroda je zaista čudo. Jedno, uživali smo svi u ovoj finoj priči. Ako niste posjetili ove krajeve, obavezno ih posjetite jer zaista imate zbog čega. Ne znam, jeste vi nekad posjetili, Snežana, ove krajeve? Foča, Tjentište, jeste uživali malo u toj prirodi? Tjentište predivno, stvarno. Inspirativno. Pretpostavljam djeluje na sve vas, kreativci i ljudi. Mada gdje god ode mene,